Бардак кырачы. Эжеке, уят эмес пе. Кечеги бойдон, жаткан бойдон бала карап атыптыр. Мына сейдик мына кара. Тазалап койгула балдар. Тазалагыла бала, тазалап бергиле, жардам кылып. Өзүңүз тазалайбыз. Ну кантип тазаласаң тазалайт элең. Нар жакта, Ханбейке, тазалагыла кызым. Тазала. Сөз карачы. Жок дегенде эртерээк келип терезени ачып койбойсуңарбы? Алейкум, доктор кандайсыз? Жакшымын. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кыйналбай атасызбы? Сизди эрте тургузуп кыйнабай атабызбы? Жок, эртең турам. Эрте турасызбы? Мурда шаардык больница болгонбу? Жабылаштымы? Калкоолор диспансер болгон да. Азыр экинчи мунун эски корпусу да, мындай айтканда. Так, аянт канча бул жердин? Больницанын территориясы 1 гектарда. 2008 жылы жаңы жанагы мындай коет, проектчи болгон экен да, больницанын өзүнчө. Ошондо 1 гектарда түзүлгөн экен. Атак 94-90 жылдары өзү чоң эле болгон дейт. Жол жок. Жок. Аз дух сторонный сквердин каякта тактан жоголуп калдыбы? Мына жерде жөн эле тротуар. Тротуар, наркы кичинекей жол. Жерде авария көп болот, машина көп болот, балдарды чыгышын станышкан. Ооба. Жеке, эме Замирбек байчы, ушул жердичи эме Салтат абдай туура айтып атат. Насранкулова ошо жер экен. Ошону мына скверди алып эле жол кылып, соң кылып койбойлубу? Ушун эмесин бергилечи. Дакан саз көрөлү тетяга чейин. Мо жолдун тетягы, баш жагы, генплан боюнча карап коюңузчу. Ооба. Аз биз аз басып келдик го. Ошонун түзүнө жака эме чыксак болобу? Боминовагабы, либо Райымбековагабы? Карап койгула. Бул жерде 2 садик, 1 мектеп бар да. Так. Все понятно. Значит, могу көчөнү айткан болчу бизге. Бул көчө эмеге чыгат, тетиге? Абдыкадыровага чыгат. Андан дальше Нирванага чыгып кетет. Ооба. Эме бол, жанагы таш жол өткөндө көз уруштук ошо жерге барат. Жасап атабыз анда. Монда башташып. Мону дагы жасап. Андачы монучу как раз жол кылышыбыз керек экен, чоң кылыпчы. Чоң кылып, эми бул мурдагы Союз мезгилинде болуп калган да. Тар болупчу, эми азыр могу бүт алып туруп, кенен кылып ачып тротуар менен. Асранкулу один к одному жасашыбыз керек. Все, на контроль возьмите. Хорошо? Могу карап кирип коелучу Жадыке. Алейкум салам. Ажеке кандайсыз? Иштер жакшыбы? Кандайсыз? Заведующий келдиби? Саламатсызбы Жеке, кандайсыз? Соттарың жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы Жеке? Бул Жомок, Я Жомок дейт. Кандайсыз Жеке? Эмне эрте келип алдыңыз? Мергелет дедиңизби? Сизди 1 айдан бери күтөбүз. 1 айдан бери эрте келип атасызбы? Мо эски экен эшигибиз, Жеке. Эшиктер эски экен, ремонт. Өткөн эмес экен. Ремонт требуется уже. Бул жанагы 70-жылдагы эшиктер экен. Бул эс алуу жай, Oyun oyuttагы жок, бул жерде ойнойт, эмне эс алышат. Так. Бул умувальниктерибиз, Бул эмне, взрослыйбы? Жекелерге бул. Бул жерде ремонт жасаш керек болуп калыптыр, уже. Суу агып атыптыр. Бул жер качан ремонт болгон? Бул жерде уже ремонт кылыш керек экен, совсем эскирип кетиптир, Муну баары жасаган менен азыр жумуш көп экен бул жерде. Умувальниктер, эмелерден жумуш көп экен. Быйыл ремонттон өткөрбөдүңүзбү? Эмнеге? Тынчтык, ремонттон өткөрбөдүңөр быйыл? Мындай покраска. Биз
Умывальниктерini, смесительlerini kan almıştırdık. Birinci etajlarda жылы суу жоқ екен. Siz жаңы келдіңіз бе? Жаңы келдім. Қанша болды келгеніңізге? Январда келдім. Уже ескіріп қалыпсыз, екеуі тең келіпсіз. Мен келгеннен бері қанша жұмыс жасап салдым. Сіз ушуну краскалашып коюшка эметпедиңиз бе? Жоқ, краскалатпадық. Біз сырттағы іштерді жасадық. Бұлдарды ясымен тұтпауыз. Бұл жерді де краскалап қойып опсыңар да. Сырттан табылайына. Гарано. Бұл жерде емгі жылқы бар емес. Жоқ, эмки жылы ладно. Бұл хотя бы косметический ремонт қылып қойса болчу да экен да. Косметический ремонт қылса. Бұл жерде ескіріп қалыптыр, э? Так, моны Сонбек Алматович, моны оңдоп бергиле. Моны қара. Моны неудобно. Қара, талант, моны оңдоп бер. Мен жаңағы тапшырғаны оқып көрдің, а? Жаңа үлікті. Бүгін бүтіресің да. Ау. Ескі екен сәдік, ескілік айва жетті жеке. Тазалап қойып опсыңады жеке. Так. Су өчіп қалауға. Жоқ, бұл су болмас. Ептеп жашайды екен жеке. Қарам, тапочка валяется. Қарам. Сесе жеке мұндай. Қарам. Оң қарам, бардак мұнеке. Оларды қарасаңыз бардак, тапочка валяется везде. Қарам. Оларды қараңыз. Мына бардак везде. Оларды алып, тетігілерді алып, соның қылып қойып жеке. Так. Дағы. Ну, ежеке сіз, дай. Чисто плотно емес екенсіз, қарам. Бардық жерде бардак, молады. Көп екен дағын. Шарт жоқ. Салмас па. Ежеке, мен ескі садиктерді көрдім. Ескі садиктерді жашынақай қылы ақтап, сырда порядкылы отырғандарды көрдім. Пастелдеріңіз ежеке? Пастелдер таза ма? Я. Жұмасына бір жол алмаштырамыз. Чоң группа болған үшін андай тазалық сақтаймыз. Я. Хорошо. Занавескалары ескі, терезелеріміз ескі екен, а? Так, ақыл қандай алады бұны? 20 жылға проект кіріс керек екен. Бұл не жеке? Я. Я. Айо ескілім. Ол алып қойыз бі жеке, керегі жоқ. Қарам. О, қырсаң бұл. Ескі. О, сіздің тапшықаңыз бі жеке? Я. Я. Мына қарасаңыз жеке. Свет тамызыңыз. Свет етеғында о. Ескіріп тұр. Шығаратшы, ол терезелерін бардығы мұны. 70-ші жылда терезелерден оларшы. Бірақ соның қолған екен. Классын сайды екен, жеке. Я. Ең соң сайды екен, мұны қарашуыз керек екен. Мұна қараңыз, жеке, бардак мұны. Мұна жеке. Жоқ әлі да. Везде бардак. Қанты бұл? Еме, Салтат абылайына.
Гарано. Моны карасаң, кантип кече жаткан бойдон экен балдарчы. Янчика жетпей жатат да. Кара. Янчиканын айлыгы азайып кетип калды. Эчкеси Кечеге эч каралбай калыптыр. Кантип жатат? Кайтып ушул жерге жатышабы эми? азып келип жатат. Я. Эме. Караман. Бүт ушу. Кантип жатат эми? Кара. Кечеги бойдон жаткан бойдон бала карабаптыр. Мына сейдик мына кара. Бул эжеке иштей албайт бул эме. Гарано. Эжеке иштей албайт да карачы. Сиз өзүңүз жасабайсызбы эжеке эч ким жок болсо? Карам беспорядок везде. Кече балдар жаткан бойдон даже бирөө кирбептир. Моун кара мына. Моун жатканын карасаң. Нехорошо, Салтанат Абдулаевна. Тынчтык Бекташевич. Нехорошо. Сиз өзүңүздү жасап эле жүрө бересиз, очкилерди күндө алмаштырып, Так, бул жакчы. Бул жакта ушу бир группа ушу нянясы. Оған қара. Қарашы. Азыр эчкеси. Салтанат Абдулаевна. Маған қарасаң бардакты. Қарашы. Қантип ушу кантип балдар кирет, айтсаңыз эми. Маған қара. Уятты. Эч нерсе карабапсыңар го жеке кара. Маған қара. Занёскөсө түшүп калыптыр. Срочно карагыла. Эме ким? Гарано. Саталда эжекени карагыла, кара иштебейт экен да. Кара, уят эмеспи? Алгыла эми өзүңө тазалагыла. Тазалап койгула балдар. Тазалагыла балдар, тазалап бергиле, жардам кылып. Өзүбүз тазалайбыз. Кантип тазаласаң тазалайт элең. Нар жакта, Камбейке тазалагыла кызым. Тазала. Сөз карачы. Жок дегенде эртерээк келип терезени ачып койбойсуңарбы? Да, караман. Мам кара. Карачы. Бардак карачы. Эжеке, уят эмеспи? Уят эжеке, уят. Уят эжеке. Туалет каягында экен. Маарым. Мына бардак. Мына кара. Эжеке. Мына кара, тазаланбаптыр. Да. Оларды караңыз маған. Маған қараң. Бардак. Алға жек уятты, алғын бұл барын алыш керек пе. Ай. Жаккирдик, а? Моны краскалап, актап сырдап койсоңуз деп очуда экен жеке. Азыр данный момент 750 бала барбы? 740. Канча коллективде, канча саламатсызбы жеке, кандай жакшысызбы жеке? Жакшы, өзүңүз кандай, жакшысызбы жеке? Я. 52. Бул жакта сасып кетип тургу жеке. Я. Оларды караң. Кандайсыңар кыздар? Уларды эски кум бар экен, ошону алдырып. Оларын алдыргыла. Алдырып мына бесеп койдурабыз деп жасап. Так, эме Салтанат Абдулаевна, Гарано садикке жардам бериш керек экен. Өтө бала көп экен да, 740 бала. Мындай неуправляемый садик экен да. Территориясы чоң экен, караш керек экенбиз мунучу. Мейли, жакшы туруңуздар, рахмат эжеке. Но таза эмес.
таза эмес экенсиңер эжеке. Таза эмес. Жанагы тарбиячылар жетишпейт деп атат эжекебиз. Нянечкалар жетишпейт деп атат. Эки группада вообще кечеги бойдон бир неделе болуп туруп вверх дном бардыкчы. Эч карабаптыр эч ким. А биздин балдар кирип жыйнап кетишти. Макулбу? Жакшы карагыла. Жакшы карап иштегиле, макул, жакшы туруңуздар. Салтат Абдулаевна келет, Айчурат келет, силер карап чыккыла, макулбу? Эме, сонда калма, сиздин балдар да келет. Evet, hazır. Эмжикун да чакырың, бүттен акчасын бөлүп берейин, карап, жардам берип коелу. Макулбу? Жакшы туруңдар эжеке.